Good evening, ma'am. Kurumjari Northeast Window TV Dialogue ta meeting tabiri ba punong putaram nokjari. Ngasi ga khoi gi topic una thamjari ba si discussion tongna bai na khoi gi ngasi puka chaba maro ba topic si what triggered Biren'S attack on the Sangmas. Ngarang hansi khoi gi ngarang pau sida media kudingmakta khoi gi loina ba keno tori bai tari pongi ba maroina hanagi khoi gi chief minister Nongthombam Biren ga Meghalaya gi chief minister Conrad Sangma awai akhum tongnubagi pot ama khaka khoina hujikse uri kari matang haikanda social media platform oriba X ta hanigi former chief minister Nongthombam Birena video amaga kondana kogi wahai khare iraga statement thagalapani kaino haikanda kogi hujiki video si hanigi one of the most influential politician from the northeast and mayamno consider tauba kogi Meghalaya gi hanigi chief minister the union minister also lok sabha ki speaker laikidraba PS Sangma naha lok sabha da Haidiba video clip barel chaliba matek staida Northeast laidiba tongan tongan ba kanglu phurup maza mayam sina mai magi oiba akogi homeland tanbegi apamba state si apik apik maza oina khaidok nabi wafam bukhat khibani haidiba wafam si taseng na hairakanda akogi nation sigi India gi sidaida oiraga di haidiba thamlakliba meeting si taseng na masigi unity da apunbada singna ba yamna sathi ba dung ma danger oiba pot ama khakni ana thamei loina na akogi hanigi chief minister Nongthombam Birena phongdo ki basi hoji thoi ba akogi Manipur thoi ba irang si crisis si cham cham ka tholak pa nate masida maram mayam ama laikre akogi lairiba furup kanglup tongan tongan ba kuntrani thoi romna lairiba sida akogi masigi protection si ama dakar madam na akogi ILP chanarakpa FMR gi thabak sing kansilakpa border gi Indo Myanmar border gi akogi masi fencing gi thabak se kan changsilakpa singba mayam sina apan boira kana khunda du makha tana laibada athingba akai boira ani na khanba kangbu sing na masi insilakanda masi kano torakanda trigger torakanda irang ja horopne bo phome mam thami dun haiba situation sing sigi matangda kayamuk yamna khoi gi Meghalaya gi chief minister na khanglabagi haiba ma form su thame e duka masigi response ta amuk x ta Meghalaya gi chief minister khoi gi Conrad Sangma na amuk thamak pasi laikhidraba PS Sangma gi mingma puthorakanda khoi gi sida direct torakanda puthorok pasi yamna muk laibak thibani aduna hujik Manipur da thoi ba irang sigi sida santi purakna ba peace restore torakna ba ama toina work tomina bado madun hena khoi gi afaba kan khongthang oigani politics ki pochina tongana thamkhrakanda masimaksu khoi gi laikhidraba mahaki mapabung PS Sangma na pamjarama wakhalon dumak adumak oigani haiba famji phongdokpani adu all of a sudden haidare but koina ningsing bia pot ama this is not the first time man Northeast ke tongan tongan ba laidu state sing leader sing na Manipur gi thoi ba thodok wathok sing kida khoi gi opinion thamak pa ku thingjelak ba haigadra in fact sigumbai pot si Mizoram for example mayam ama lairi aduna chief minister Biren hanagi former minister sin thamba sidaida Manipur gi thoi ba irang sigi manung seida hanadagi akogi khut thingjelak pa adu khuji chu thingjelak tuna okhai bi thabak si thokta ban nate heba wafam ji chu thami haitare aduna masi pukalak liba wafam si hana mamang thokraba thamkiba video clip amada base tawrakanda laiba khogi frontal attack haibatare masi karino oira ibano sigi manungi oiba haitare khogi dimension du deida komi deng thamakanda khanana na bida makta khogi ngasi topic si pukachabani khanana ina saruk ya bina bida makta lension lebire khoi kai khumna jadi panelist ahum di hana makta da Danamajur University ki Professor Political Science ki Oza Dr. Noni ARAMBAM Muzataram Nokchari Loina Lengsin BJBC Hanagi Kogi Ex Minister Oza BIJOY KOIJAM Muzataram Nokchari Ahum Suba Panelist Lengsin BJBC kai Khumnajari Oza PAOJEL CHAOBA Executive Editor The Frontier Manipur Oza Muzataram Nokchari Ahan Bagi Oza Nuni da Lakcharege Oza Hujisu Katang Aigi introductory note highlight Tawjakibdu Oza gi Unadi Masigi Port si all of a sudden Akogi Hanagi former Chief Minister na Thama iba po si karina trigger to hola iba po no haiba si mayam angle mayam ama maybe from the political or some other reason haiba po to ni kamay no ozai perspective se kamay thambini. Thank you SURBALA and newtv. Ihan han mukta da hojiki wafam se khanani oi bagi maram si khona hai si haragadi national ki paper sing se masi yam phasana koi inar pamadi ui Hindu das yawui Economics Times yawui adamaina NDTV ne chingba अखोगी मपान की इंडिया की लेवल लेबा पाउचे सिंग अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग उव फंग बसिना ताकपति अखोगी मसी डिबेट असे अदुम एट लेवल अमदा मीडिया ना अखोगी पॉप अप तोबा सीरीज ने लोबो मान बाबदी ममी ताई
अदुगा करिगिदमक्ता CM ना मसी इरगलिबनो हाइबसी अइना खनबदा अखोइगी मणिपुर हौजि की ओइनदी अखोइगी हेक्ता violence डायरेक्ट उबो फंगदबा मतम खरदी ओइरे खर मखैदि हौग्रे अदुगा प्रेसिडेंट्स रूल लाखिबसि था हेलकले हाइबा तारेको पुनमक सि खर इंथना लेरबा मतम सिदा हाइरिबा ट्वीट सि कमाइन लाखिबनो हाइरगदी मसि सीक्वेंस इवेंट से येंगबा तारगदी अखोइगी 2024 की नवंबर अदवाइदा NPP ना अखोइगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ना रन तोबा गवर्नमेंट सिदगी सपोर्ट विड्रॉ तौखिबसि yes मसिगी थरुम ममा की ममी ताई अहन हनबदा अतोपा अमदना हौजिकी अखोइगी फुरुप ते युमफम ओइबा लेपाक सेंबा अखोइना एथनोसेंट्रिक होमलैंड गा हाइबा सिगी वफम से यादी हाइदन मणिपुरगी याम चाओबा अखोइगी नैरेटिव अमा दि लै हाइतारे मधुगी दुगा अखोइगी करे कोलाइट तोबा हाइतारे मागी डायमेंशन ऑफ आर्गुमेंट से अदना मसिगी अनीसी पुनसिलगा ऑपोजिशन पार्टी ओरिबा नटन अलायंस पार्टनर ओइरबसिंगरा तोखिबा सिदा अखोइगी पेना डबल लेहौबा दुगी सरुक तुगी मखा चथरक पोइना हौजिजि कोनरा संगमा चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय सिगी माई मपाबुंग सुरिबा PS संगमागी मागी वीडियो फुटेज जे सजनरगा ट्वीट तौरपा सिना ताकपदी पॉलिटिकली अखोइगी who is more committed to the united Manipur हाइबो वफम अमसुंग अनिशु वहंगदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिदा कोई एथनिक की लाइन दा स्टेट सेम्बसे मसी ती चुमदे हाइबगी आर्गुमेंट अनि सिकन्ना पुखन्ना बहने अइना उजबा मतमदा हाइरिबा कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की ट्वीट असिदा वफम अहुमनी हाइना लोबे आइ यान हानवक्तदा माकी लेंगाक्तगी सपोर्ट विड्रॉ तौखिबगी मदगी पेनदबा अमा अनि शुभ मतमदा PS संगमान पिरमबा वखलोना सिना अखोइगी मणिपुर गुम लेबाक सिंगसिदा अखोइगी एथनिक ओइबा स्टेट सेम्बा याबगी एथनिक ओइबा लॉ सेम्बा याबगी रूम सी पीनो मचा ओइ हाइबगी अरिबा एविडेंस मा पुथोगा आर्गुमेंट दो सपोर्ट तौनो होनबा मा अहुम सुबदा असगी NPP ना असै हान हाइगी बदुमाइना NPP ना चिंबा नत्रगनि एनी अदर रीजनल पार्टी सिंगसिना खुदमोइना मपान गिलम लेबाक सिंगना खुथिनजले हाइबसि मरुइना थांगरिबा मिजोराम दगी बु ओरसु नागालैंड दगी ओरसु मेघालय दगी ओरसु हाइरिबा मणिपुरी इशू सिदा खरा मखैदी एथनोसेंट्रिक होमलैंड सिदै सिदा लॉ सेम्बसिदा खरा लीनियंट ओइ बाइतारे कितंग सपोर्टिव ओइबा मियेंग सि लाकपसे खुन उबसिदै सिदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नादिगी मियेंग थमकपनी हाइ लौजिगे अदुबा आइगोंदा वफम खरगा हाइना बु खुदोंसा पिबिरगदि आइना हाइजनिंगबसि अखोइगी पूर्णो PS संगमाना हाइबा मतम मदुदा आई डेट ती यावदो माले हाइबा वीडियो अदुदा हाइबा महाना हिंगे मतमदा इकोइसु सात्रगी थबक तौरिने इंटरेक्ट याम तहवी दिल्ली दा लेरिंगैदा अदु मतमदुदा महाक्सी नॉर्थ ईस्ट याम चावबा लीडर मन इमर्ज तौरखी अदुगी मथेदा माजी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फोबा ममिंग पनबदी यावनरखी अदुगा माजी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट मरो लोकसभा ओइ बिरमी हाइतारे पुनमक्सी येंगदी मागी यामना चावबा अखोइ पॉलिटिकल पर्सनालिटी अमगी ममी दु तारगा लेखी अखोइना उजबा मतमदा PS संगमाना अखोइगी एथनिक ओइबा लॉ सिंग सेम्बा होमलैंड सिंग से माने कितंग सपोर्टिव ओइरिजिगी मरम जे कोनि येंग तारगदी मेघालय हारिबा स्टेट सिगी हिस्ट्री जी येंग दब यारोय हने कोइ थमजिगी करिगिनो हाइमदन मेघालय हाइबा स्टेट असि हाना स्टेट ओइरमदे ब्रिटिश ना पालिंगी मतमदगी होना मोइगी स्टेट अमा फंगनबगी मंगलान से मंगबा होखी 20th सेंचुरी की मयाई चंद्रिगे अखोइ कुथर डिकेड अदा योरपदा अदु 1954 दा विलियमसन हारिबा कैप्टन विलियमसन संगमा हारिबा म्यूज 1954 दा अखोइगी मेघालय स्टेट अमा ओइना रिकॉग्नाइज तौदमनी हाइबगी मूवमेंट से लाखिबनि स्टेट के मूवमेंट से अदुलगी सुम चाथरक पसिना मदना युमफम ओइरब मतमसिदा स्टेट रुति पी दबिदा असम रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1960 गा अखोइगी 9 असिदैसिदा अखोइ मेघालय हारिबा ngasi अखोइगी गारो ने खासी ने जेंटिया ने मरुएनो पुंगना ताबा लम सिंगिसि पुंजिलगा ऑटोनोमस की काउंसिल मोइना सेमगा मदि ऑटोनोमस रीजन मोइना पावर्स पीरगा लाई अदुदगी सु हेदोक्तना वाफम जि चाही अनि लेरगा 61 लेरे 70 लेरे 71 सिरिज दा नॉर्थ ईस्ट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1971 सिरिज दा मणिपुर यावना मेघालय त्रिपुरा ना चिंगबसिंग से स्टेट हुड अमुकों पीरखिबनि हाइतारे अदना हाइजनिंगिदि पुनो संगमागी PS संगमागी मागी पॉलिटिकल नैरेटिव जे महाकी लमदम मेघालय ना थेंगनखिबा अदुगुंबा कम्युनिटी द बेस्ड ऑफ सेक्सुअल
oirasu territorial council oirasu autonomous region oirasu madigi narrative to the law sembagi moi experience ama lei ba haitare adugi experience na inform taraga mana tweet asida my speech ta panbadu aigoi sai habe pazabada bodolen gi yauri adaidi atopa kharasu yawe loining se mangam tre haiba la khoigi furup tamaming palaga अखोगी स्टेट अमा पीगदबनी हाइबजे माना सपोर्ट तोबगी मौंगदा हाइब वीडियो दर उ फंगी मसिना ताकपदी महाना साइगी मेघालय द थेंगनेक एक्सपीरियंस तो नॉर्थ ईस्ट की अतई लमदसु सिगी डिमांड जी हुजुसु मयाम लेरी हाइना माना इराइलाइना हायक पनी हाइतारे अदुग इंटरेस्टिंग ओइरिबदी हाइरिबो मतमदुदा माना हाइरम बदुगा ngasi assam da lakiba mahakna leigidra matungda assam da labo political development sigadi yam khenare khudam oina ngarang nahan mak akoigi news 9 do itai akoigi ahemata vishwas sharma gi interview ama dekhona taza matamda akoigi manipur da su assam da semi ba lo macha macha myam je semaga ethnic demand sing sikhara handhan ba yagadra haina article amount the hangum tan mana khumba yam interesting why Manipur is a different case and mana hai because Manipur has so many communities. Manipur is not like Assam hype ko akhoi na mu hairaka do isna Assam da akhoi gi 6th schedule gi implementation tawriba city Bodoland na tawri city some 10% of the land of Assam muktani hariba aduga Manipur da hojik si akhoi gi 6th schedule wafam natragana ethnic home ne wafam da laiba generiba territory gi size di 91 to 92% le ni haitare maramadana onthoga yeng matamda yamna seriously akhoi gi Manipur da di the whole idea of minority majority se lamdi yeng roga yamna atopa complexity ma yam leiba haitare punama si yenga Manipur gi oina di yari mukhai di akhoi se kaung kyo ba ain jing same dana leminary ba fruit sing si equilibrium balance ka henda bida Manipur se kamaina anoba political intervention ama political innovation ama tawgati gi haiba wang si de tum lei adana ngasi gi debate tawbiri sida kana ba ama akhoi na lawza haiba taraga di Manipur da Assam ge experience Manipur da impose to ba yada bagi mami ama yam chauna tai aduga Meghalaya na state root thangak gi struggle khasi zentia amasung garo na chingbagi sigi trajectory siga Manipur da community sing na struggle toroga kuki naga meite na tonga struggle tor state am sem ki ba natta banina Manipur gi historical trajectory zikar khena ba haitare puna maksi ek jaraga ina sum khanma batamda what triggered Biren'S attack on the Sangmas haiba topics like kona jingjarak pada masigi responses mix oi masi political electoral political kano su yawi aduga Manipur gi larger akogi popular discourse on and against ethnic law sembu issue yawi aduga amaromda akogi puno sangmana north east ki 90s zamana khalamba miyeng duga natragana 70s 80s dagi mathang mang khalaga 90s faw the Bodoland gi issues kanna lakiba 2010 adwai the Bodoland ka territorial council same with khot ke damni bodo gi state rodam pi ge damni haji ji adu question ji rule out tawkre haibetare madugi pi dringai matam na mana ngangam baduda masagi maduna lehoba impact ado reassess toropani haina lobiai masi party amma mai wari si thado ga adom da jam sanghin da bida aina sum yengzabadi akoi value of the political debate to yengsi hargadi akoi Manipur natragana north east da ethnic oiba state sing se makata na semgi gadra semoidra haibagi debate to amu hana hingalei aduga aina sigi round sida haizening basidi masigi debate si am healthy over debate amani masi India gi na north east gi na Manipur gi na context azu state si ethnic level da semgadra makata na Manipur so ain se community ki line same gadra haiba wang sida masi same da bana chungani haiba wakalona se akoi su khanjai hai okay sir thank you so much yam phajaba point bi mama akoi gi ozana thambi maroina akoi gi Manipur da hujik thoi ba irang sidi magi kaino si apun bagi saktam sida akoi gi kana ne hena masida committed oiba committed o haiba pot siba sula ibani do galwena na akoi gi Manipur gi tunga northeast ki tunga ma leiba state sing siga akoi gi history da bora su magi tunga ba akoi gi leiba kanglu furu mayam tan tunga bade dum leigani but ethnocentric oiba homeland pi bagi matang sida akoi gi amna ozana su panbi gi da lenin oiba support sing attitude ama khak lak pasigi matang gi da akoi na reassess torok pagi oina thamak pon leng bu on the other hand political gi oiba 2000 akoi gi kaino gi state da
14 gi state da 24 gi November gi state da akoi gi kanona NPP na BJP gi support gi withdraw tau hiba CCSU sigi meeting se so koni yengba ya bra madu gi oina akoina ngasi gi chief minister na phongdor perform se adom da su yengbra ya ba gi meeting se ni hum tum thoi hai tare thank you so much ai oza bi jodi lak sigi oza sigi lam sida hana degi su akoi yamna kanwal experience well experience we da ba kanu moina personality moina si political gi perspective tegi oina ubi brana ta oza gi overall se karam meeting tham meeting oza masi ai botari amna si boiba popularity tamane lawe agi lekidraba khoi PS amagi maming loraga haibadi akoi pun bonga north service ama family ma khatani haidana khoi gi 7 sister sikimi orga 8 sister ne koi hairibani masida khoi gi konak samana ngangi basi yamna mongmarin taraba na teijadaba amane lawe mana magi father lekidabasi taseng haibda khoi gi lukha komda lamthokne lawe maramdi oido polma kha khoi leba kirang hongna basabat asi sumde lawe ye samasi khoi yamna mabu respect tawi honor tawi masi north east ki ahan badi pa moina khoi gi parliament gi speaker ni khoi da khoi pharawe nungsunungai mana tobasi khoi yamna joli oina khoi gi session si sathai control tawi adi managa mayam naga mana PM oi ga have the samna harda khoi soida lambi da satba yoy mana ID CM oi ni harkanda yamna song ma gi popularity do hegan to wo khandu ni aduma ma di lai dana khoi gi kolkata chawraba MP su kokthom am leiba adugumba state amagi de karakpa khoi gi Bengali phoba PM we me phangi de winina mana we batai khoi gi sanbi mutung su khoi prime minister amani le mutung da mana we be ya he dana mana ngam da dana aina we ga bani haru de gi mara ba thi dana khoi gi kai tu we ga sum yoi ko adumba sauraba community aduga MP kuthani phule ba yang khele ba dun hong ngam drakanda MP ani khak am khak leba silong adigi meghalai mi no wine base masi khoi dream ni da mang phong dream ni madu magi handu saibu nate puthora abdina aina nganging badu ni ko akhoi journalist ori matam da yamna khoi khangna hawi mun hawi ada ngamoi do polom khak aina tha ka ni na harga di mayam ne ngun yeng oidro ai tha ka ge hadi SBJ ko jam do tha ka ne kamai ka do jano mayam ne ngun do view on per ka ne ba adai ka abdi ngamoi do ri bani bharat torin prajada पृथ्वी अखोगी पब्लिक भक्त तोड़ने बा आईगी पॉपुलैरिटी से हेगने बा अदना लाइक दैट कोना समाना हदक यामना मतम चादना अखोगी कम्युनिटी सिंगसिगी सिंगसिगी तोंगान तोंगान बा सेपरेट पिथोक जाबने मा हेरि समना हेबदा पिनेरो खना जाबने बा अदुने हाइरमबदो मदुमाना पामे हेबने बा मपाना तोबा पामने त्रो सिने अदु इतादी मेघालय द कम्युनिटी इतने क्या लेगी अब मेघालय से खासी ले रहे जयंतिया ले रहे गारोज ले रहे अदी रवा ले रहे बोरोज ले रही हाजोंग्स ले रही कोसेस ले रही मिसी मैं हमसे मारो पी गाँव गदरा वो पी गदरा बसी से अदर मसी समना हरबदा अखोगी मणिपुर दा इरांग थोकनबा सिनबा दुगुंबा मागी मेसेज नहीं मसीदा मतम चाना कोई हानि का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रेक तो बसे बसे कोई एप्रिशिएट तोई मा फब फदवान तोन खरगांदा माना यानिंग दे हेब पुथोरि बदो मदो कोई योन मदु पुथो कदबने हुजिक्ति मयाम पुनमुक्सी यूनिफाइडली हिंगनबा लंबी मखक पुथो मतमदा सुमाइना तखाई तखाई ताबगी वखलो मपोंगनबा अखोइगी सिलैबा अखोइगी मेघालयगी चीफ मिनिस्टर से मसी मागी वखलदु आई अपंगबने लवी मरमदी मसी यारोदबा सुंगरोदबा पोन हदन असम दो हुजिक तौग्रे इरांग मैम तौरी अखोइ सिसु तौरी तोंगा तोंगा जगह हम तौरी अखोइगी समटाइम्स मेघालय दसु सिगी सुशील तब नतेबा अदुना माना मयाम से कॉन्सन बगी महत्ता
magi state to madu han kan gyan ta ma thok tai magi state to madu han pian ma thok tai madu ta de khoj khana ba yai si yabrana aduna magi lambi da magi lamda iren jana rule to hu ngamdra kanda atop state ki council kanda ithni kamu singi tongan ba separate ke no sem bai base masi oithona lekte ai gi personal way ma oina masi ai di suede ai ihana mada deny tawi aduga yabon thokten lawi okay thank you so much so kana ko yamna popularity political popularity na ba tawani aduga akoi gi pira iba message amanga so akoi gi northeast maru ne manipur da irang thokna na ba dumba makhan gi message amani doni isai magi hana state re lai ba potu hana maduda hana koi ni meeting thamba topa da khu thingjin da ba maduna phagani haiba wafam doni ozan thamisi yam nungai je thank you so much ai oza paujel jaw da oza as a well experienced journalist oza comment thambi oza ga han meeting se oza akoi gi manipur yu ne yes akoi tongan bi shule manipur ke no kan sidang tongan state singe mai shule aduga nagaland ne using haibi ba mizoram adagi leba assam gi tripura ge hoi mai magi tongan leba wakhalon nam shule ngone ada asa haibi gre akoi speakers mam so akoi gi yamna akoi gi multi ethnic oi ba akoi gi pro ngota khunda maktin natte pro me stage da kam pro no hai ba akoi mai state to leba manung da so mu tongan ba area of interest haja batare ko autonomy matang sida hai tar ata ga de khoina ngasai hai ba se hoi ps sang magi adu ada ge ha sabi hoi mudslinging hai tar ko adom da chatta bita hoi kitang deeper hoina hoi kitang mayam so habi gram ni na masida di hoi gi autonomy at all levels hai ba se shared vision oi bro oi da bro haibaduma sulai maram di khoi gi cookie singi su khoi gi jalengam haina ma toje khoi ji kanna uri ba khoi gi country home da atra bangladesh india myanmar yauna sigi khoi gi mo jalengam gi wakhanam sulai ba se natra adagi naga gi su kum na le mena mo sum le ko address to wi ni but khoi gi su on flag mo on constitution togani haba kansta Hujiki labor India government ki sanaiba magi program akogi understanding framework agreement haigera ama haigera ko sidai sida huji boda akogi hurdles khadi leri but however talks are going on atra adu sai phanam na decades pam yamak ta su sab tang ta badi amadi phangdri haven ana sig problem je issues later na ten akogi ethnocentric oiba magi keno haija batare magi aims and objectives, hopes and aspirations. Haja batare ko. Atu ita de khoi leba ke su manipur ke su tongan ba le ba hoi lalo lup myam su le natra. Organization myam le mo ne su struggle to je khoi cover da thengna jaba kan sida khoi manipur gi atu gi ning tam gi issues myam of separation from India and high myam high in sida natra. Mandi akoi je forcibly annex to give ni adu to na to ni hai bi gi khoina cover da sisa khoi gi media thulap ka anda khoi chahi world myam sida loini yaw le adu mark sida khoi gi masen khoi definite khoi ba khoi ethnic le ba khoi gi kano sim sida khoi polarized to ta ga di hai bi question ma le polarization da gi thok myam thole ji polarized to ga di khoi ji kan to is ne present situation da is ne adu community में मागी hopes and aspirations से मसी से मागी whatever autonomy हाइगरा मो हाइगरा नम जाइन हंग मकान सिदा कोई मान हाइक पसिदा कोई yes कोई autonomy at all levels से अमम हाइक अंदर maybe ये याद भी है अदु community में अपाम दुना community में wishes community के hopes and aspirations सिंग दुना community में की खुंबीदा net पदी यानी इंदे है So main thing is, akoi songi egi interest na it should not trample on the feet of B's feet. Hai tara. Adu taga di NPP Silong wagera or Manipur wagera. Ngasa hai na girek mayam na kang sin habiram ni ko. Adu lak te bisa. Then akoi gi lejere ba mayam na tale ba demand khar sing sida akoi gi highway aba khale highway da khale cover ya ba khadile. Adu yam ni zano ni jule highway gre yam ni healthy or interesting or area ni hai taga di sigi
chief minister ama kai haine gi hai wa khak tu na taba ethnocentric ba ma gi leiba geographical locations le jere sing sing mai common interest sing common interest khoine address the weather hai ta from by one community towards the another adu target thinking process am la kani sida khoi gi practice hai bata ko theory ju pun be practical ju pun be we call that praxis aduna adu gi pot da chathara kan sida amana kamai to na north east khadan na taba western southeast asia kana demographic oibe le films da khoina pun ba mi ngam yen kan sida halaman sinen ka khambi ne ko se ko na habe pasu ya ne du masi post the interest serve to bosing se defit khoi le indigenous labors community sings mam sigi interest sing se nga pu da kai kai hai bam dile mai te ju ale na ko ale na lo le but it is understood khoi gi Eastern Daki same le khoi gi cookie ning bani naga su naga ning mai te ning bani pangan ju pangan khanje wani nasa ning na ga nari bak ning ni hai ro kana isai kha ma sakwa kha phaja bole khoi gi za hisam location adu madu da haning wo han dok tri community mu hun badi oiram adu nangi false sense of nationalism ha jab tare your false sense of patriotism adu ki wari ne ba adu na akoi tasena as a community nga sai aina hajare ba as on a larger scale akoi ni yemum thokudi akoi community gi interest sok na ba community interest na akoi sok na ba hajaba tare ko manam de aina akoi host ki mamang da ai interest ni host ki musina akoi uzano ni koi ai second le third le ai try da mai thada laga lambi thingta ga den ai interest sa tong no hana ba da akoi family ba hongi tongan be interest de kai da aduna adugi mohta akoi phajana family na kan sida kari to da ma haudu yam mature ba yam na gentleman on hajab tare ko with the interest of kana no have to madu khambi kan da thawk to da male chief minister amanat mai hulle aduna mai hulle have to sing ha kan da khoi kari hai tare amon da kari why am kan habin de khoi kan ko lane agun habi re ko adu wai wadi na ujit le is on the way forward kamai to na phane amna songa ta su what is the way forward have it and the north east and the city the common no ba khoi kan the road map amadi putok pasu phabra by the academics by the labor intellectuals ma'am sing khana re kan thai tak sumaina khana re kan ngasi gi source de khana re kan ja hybrid ma'am khana jane do kan at least tang ta ma aphabam la ta di phai mai yeng se okay oza thank you so much yam phajaba akoi gi perspective ma'am mo oza na pokat piri aduga ai oza ni dam lak jige oza nga sa ge koi gi oza saubunu sam thambi gi bada koi gi puna maksi samai lakman tungan ba india kha koi gi manipur kha ka tan north east lai ba tungan ba different state ma'am se itni kanglo furup mayam amana koi gi bloi na sagala kan lai bandana it's like line da lak gi pot am pak sagala pa si koi masi tungan ba pun bagi kanoni hai tara ga su autonomy at all level ha bisi game gam da kar we du ga puna maksi gi vision je ko share bra ha ba pot si masu koi yam basan thambi hai tare aduna koi gi taseng na haira kan da za humang su thambi gi ba koi gi manipur gi situations da haira ga di masi gi ethnic line gi sigi ethnocentric oi basona pusilak tara ga di manipur da di huji so crisis am tho im da ne yam na ma kai ba pot hai ba du adu oi ga dori bini hai ba tare adu masi gi matang ke da manipur khakta na tana koi gi nation gi unity da su chief minister hari former chief minister thambi gi india gi koi unity sakat matam da yam chawba danger amu oigini haiba pot su thambi haiba tare masigi kaino si masigi effects gi intensity haiba tare not only meghalaya da nate koi mizoram gi su akoi hujik separate mission tali basi tong leader sing atum phong na koi sagat pot me amam lei haiba tare sidai da akoi gi pikraba notice dei su no sai meeting se di kamaina sigi intensity se kamain thambi ga ja yan hano ta da koi marop chawna se apsun thambi gre akoi gi yamna accommodative boy ba mawng ma da akoi furup sing ji kamaina leimina ba yaga de gi haiba wakalon se da wakal chungsin naradi hena afaba north east ama afaba manipur ma sem ngambuni haiba se yamna dum chumlaga leirani ne khale adada sagi kuki zo intellectual singi nataga ma koi gi activist sing sina sugumba koi gi narratives ida changsilak tabase masina koi gi understanding si porano hona ba yam chawba stumbling block amadi dum oi sima koi na u phangi adabu ai koi na khanjaba dadi punna himina si haiba narrative siga aduga akoi machen makai gi count ki oiba yumpham natra lo semsi haiba sing sigi ani sigi da meeting point ma phangdabase masigi meeting point si create tawda ngasigi chief minister ani sigi former chief minister ma incumbent chief minister ani sigi debate khadi mateng oido male kaino the notice india gi bo oina ethnic oiba yum sembasi khudong sagado bracharo do haiba debate thola posimadi this is going to be helpful atopa amana
2014 the PBI speech or main check to the matamda PS Sangma speeches 2014 jida di Bodoland questions result to 3 am kan kharadi 11 dwai moi no say peace process hore aduga poigi adugi conclusion si kona lai ma lai gi matungda ado khoina mana palamba si yam interesting oi kai gumba Twitter ri yaw se u po matamda Gorkhaland Kamtapurland Bodoland Karbi Anglong Garoland Dimasa Kukiland si sing si yawi haina report since the way man hairam basida aina se lokho chaning se Garoland go hu man pukhalam base ado Meghalaya gi statehood ki struggle je Garo sing siam chauba rolum lawki aduga Sangma hariba group se su Garo gi manung de chanba aduma sub tribe ni haitare adu da ina yengjari si magi species da si wafam sing si pukhatna ma masa su Garo de belong to ba amawaina Garo gi aspiration ama statehood ki aspiration ama man inghalami haibasi mami ma magi species tai haitare madu gi do man justify to ba yana bagi magi topa community sing basis the demand to bumi am si mana reference and season aram gadra haibagi chingna ba malai adu malai aduga nana habi wahang si paukum da akhoi ge karam haina issue ji resettle to bodo ge autonomy ofum ji haragadi autonomy pbc ethnic line the pbi mohta administrative line the pbana hena appropriate way haibasi ma masigi program sigi kuthang da koi thamjani karigumba akone ethnic line the piragadi akhoi ge complexities yam wang ya du ethnic masen da khana bi changsu wang adu administrative line the district semba adu administrative line the any sort of autonomy imagine to ba oiragadi adu ma masi akhoi ge constitution ki provision da yauza ba adu kunai am evolve to ba kunai am na mang da sanction ba da sum thengna ba wari singni haina thudona khoina wadana nei na ba ya ga dan khali atopa ma daina haining ba se corner Sangma gi reply ji di idea am kan na di problem udi kai gi no ham ta ma gi reply something software reply to re mana to re ji cham sam na lai gi dra ba du budi puthopira kanu hai bi ma hai ko ani shubada Manipur da hoji politics to gum si Manipur da first peace purpose si do no focus to si hai ba se ma gi reply le yaw ba male adu ga di masi kari gi mu amusi yeng ba yai housing le Manipur gi electoral political turmoil asiga 2027 election la kadaba siga yeng ga aduga 2022 da akhoi gi NPP na piki performance yeng ga adu 2027 NPP na oira kadaba position sing yeng ma tu di Conrad Sangma na Manipuri integrity kai bia wa nga kani haibasi madi aina kitang political calculate to ta di hai tare kare gi no haiba tare hoji lang ba marak di NPP is still a very formidable political party aina kona assessment of we ado sigi assessment politics is all about winning numbers natra ado tare di masu ka show da akoi spoil sport ma tawna bhon rakha to mandi because he also has mandate in Manipur adai di akoi na uzama tamda NPP ge kari ba tare si su valley da ka ba ngatan aduna yenguragadi Manipur si valley dagi ne ya mana Manipur si integrity si kahin ba unity si kahin ba yati hai khola kan chalis tamil yes in addition tamil sorry adugi ayamba magi out of 6+1 sida valley dagi thank you for the rectification valley dagi taruk yaw pa ma tamil ma yaw pa puna maksi yengaga ai khoni yengzam tan magi valley gi me chem chaw hai tare aduna puna ukti gi yengaga de ne sum yengzam tam da yamna ka hena akhoi gi Manipur gi miyam da confusion thokada ba aduga mazu yam kana su clear state namju in any case a lot of man da bam sui adana overall handaki debate se akoi gi media gi level da di adum significant oi aduga public level ka amu yam significant oi gedegi haibasi madi yam ariba akoi gi PS Sangma 2014 adwai gi wafam amu oi bani na yam ka henadi impactful oi da badi ai haina admai thamsi okay oza thank you so much yamna phajaba point pya mama ozana thambi yam chum yam phajaba point da ko administrative autonomy pi taragadi masi ko di ethnic line gi ngasi medi ta sengna bak masi ti chum that aduga administrative line di yenga pi besim de saida khana ba bagi area se adu lai aduga ai oza bi de laksening masi oza ngasai gi akoi gi ozana thambi ethnocentric akoi gi homeland sima sema aga de be pot se me ama akoi gi phurup kanglu phurup se me am yam bandana len no be support ko mama sung bai la pai pot se laga di se semgalak na bagi masi gi pot se urak pade gi chief minister masi gi pot se puthorak pa taragadi haiba pot se maka akoi na khana ba ya bai room se lai bandana maybe Meghalaya dagi oro any leader from akoi gi other state in notice amana samana tawakuma tam da haidar based on ethnic line de sokpa ya ba sigmai pop any kind of statement boy ka so say for example adu eraga de koi huji irang sam kan lai bandana koi Manipur da di sigmai impact na intensity se kam sum gong pa yai kind of khale da
कमाइन इन्फ्लुएंस तब याई रखा तसेम हरदी कोना समागी से अखोगी मणिपुर की कनोसी इलेक्शन से 2027 दा ताई अदगी ममांग दसु मई तरु मुकाई माने होलिबा अंकदी माने होलिबा अंकदी हजि बीजेपी सु पामद्रे मणिपुर नेगेटिव चले कांग्रेस अमसुंग बीजेपी एफसी पैसा कोइंगी हेड एंड टेल च माने अदर मोइना करी थबो तमदा अखोगी एनपीपी सी स्ट्रॉन्ग पार्टी में सेमनिंगबा अदुना नसागी पीएस संगमान हायरम्बा सिंह इथनिक मयामगी अदुदु सेमो खोपदु मदुगी मा खरा इंफॉर्मेटिव सुम मोइना सु हाइबो होको मालिंग खाले पॉलिटिकली कनो तोनबा मोंद गैन लेन आई होनबने लोवे अदुबु तसेंगबदी ऑटोनोमस पीबा खोपा कोई खनरिबसिंगसी ऑटोनोमस पीबा सेपरेट एमिशन पीबा खोपा से कोई खननिंग आइवे सुकन खननिंग आइवे खनरुइदो अदे अखोइना खनरिबसे पामिबु कामुदुगी लोक्सिंग हेना ओइबे हेलेबा तुमि लरसु तुम मोइन खंगबे हेलेबा अदना सुआंगांगदबा मसे कोई पीबे यारोय अदना अफबा लमदो ओइगेरा अदगी फतबा लमदो ओइगेरा सैगे सोना ngangiba politically ngangiba natraga ironically ngabisingdo madu ngangbi ganu ngamo tarsu da koi state to apply tawno hona view atopa state ta madu landana ba north ki maming da loraga koi gi mayam da sum akai be pi gi wakhul chena thok to madu to hon thok ten loi hujik koi gi manipur se samna har da manipur da lei manipur se north ki state singsina adum yengjala lei ba koi konak sama suma khalamane mana atopa nata politically magi party du gi government no thamna bhona base mai mathoni ko adu man sumna politically angle da to bari pai aduga caste system da ethnic system da madu khoi magi vote phangno to du sumde amorom da ethnic gumda hargadi mizoram gi cm na mawangi su hujiki su ngangi bise they are same adum ngangi su dum maram di moina अखोगी मणिपुर से तोना खल्ले मणिपुर से हेक्ता मुथटपा मखोगी लम वेनो होनबा सिमा मखोगी दम यौजरनिको अदो लूरिबदी कितंग मरि लेंदर सोय नंगे मिजोराम इसेल्फ मे अखोगी मोय मसे अवाबा नंगदोइनेबा मिजोराम गी मसिंगदगी अखोगी इंट्रूडर हाइदारे फॉरेन दे लाकपा कुकी जोसे मसिन मसिंग जी हेलावनेबा नोंग अखोगी मणिपुर सिदी अखोने खरेन लेजबनीना लेजबगी नत्रगा खुइगा थौना हेना लेबगी को कुकी सिंग ने हेंज बसिंग गमदबनी को सिंग बे हरगदी तसेंगना मिजोराम दा कदुमा सिगी इतने क्लिंसिंग सि ताफिर आबो को मिजोराम दी मोइजोराम की जोमी लोइ मुरखिनेबा मोइदा मदुगी प्रोटेक्टिव वेननबा खुइगी ऑर्गेनाइजेशन लेजदियब आई उबनी मसि कना हाइकांदा मिजोराम दा हेरो डिपार्टमेंट पाइबा मैती खरले हजि बोमै दान थोकते को हजि बोम दान थोकते मोय adum like tamali mole to hole no mai ai airport hengar as mai sa span to na ai smai la puni airport hengda bani mai kalda phol lai as mizoram je no mo soidana mutlani adu mai kango sing sin moi dum hai soidana mutkani mizoram se hai masagi lam do ba mai khangdri na ton suwang da ba koji u phangdu ka samana na mizoram bishem no khoi gi manipur ho lan si aman mating sama pangi bane ba so umbrella sem no khonri bane ba ada smai to dana akhoi gi ethnic group khudingi hai basing si sem ko targadi koi karai dana unity le dori se ada masidi to gon thokte ne khali adana ai gi motadi ko samana pi diba ingi desi next ki 2027 da akhoi basal manadram ni na atopa foreign forma sangsala kanda akhoi gi BJP aduga Congress aduga koi local party se na tai jadri sine samna ha sole adu moi sanga kanda moina kanu to gisine moi gi government sem have ne ba aduna mokoina ethnic miyam sigi khudong sa pi gini adu ma haidar so moi gi londa di politically politics of the Kangel ko. Ironically, na kanda. So what do na koi ethnic miyam sigi si to ba do koi father ho na har muda mana pallega to report na di koi gi yam na koi na moi na sarkar pai ga di sumba ethnic miyam sigi ko koi unity gi
formation da manda khoi gi kano khudong sa pi gi na habitu sa mane al masi ai di han swai ujik su masi khoi yaning de loji Okay, Oza, thank you so much. Oza, na yam phase oza koi gi hanagi let PA sangmana tham ki pochi we literally have a target the hydro so ko gi ethnic line da khaidok pagi du gi pot da support system hai tare adum naklum da tai pagi pot me dum min taw pagi pot lai habi bani am noi je duga oza kano gi ngai ge ko gi konrat sangma masa mak asu ko gi kano torok pasi respond torok pasi mo tweet da ta seng har kano janu ni su tham bikre oza ko mesi dadi yam kan na hai tare ko gi am na neutral loi ba pot hai tare irang san lusin da meeting changsi aduga politics ki pot tu adum naklum da ko gi chana da ba adugi kano du chang da pot ba su palli aduga masi dai da oza gi meeting dai na mati am tang lak chening se janga sai gi 2024 ki November da NPP na कोई मणिपुर की बीजेपी ना हाना की बिरेन पाली में तभी रांकी लुशन बंगम दबने ने है भी पेन दबे की मरम दबे जो तो की पोर्ट सुले है तारे अरे हुजे अकोई इतनी क्लाइन दे दिखाम किन्हें सोए बस दिखाएंगे दुगा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना दक पुखला इबे से महुन सिगी पूरा इनिशिएटर ना पोटम खग मसी की पुथुरे पोट सी हुजे की तो तंग ओइरा दरा अकोई कैसे एज अ हुगी अजा कनो मस ओइना अने फॉर्म पॉलिटिशियन हम सो ओइना politics ka hai ta naxna raga sigi withdrawal se aduga akoi election ki su yeng kanda som nak longi da motive se leita ba man bra ka maina dum chum na kha ko etnik ta kaira kan habi dang akoi trigger ta hona akoi gi withdraw ta wi se masi sam na raga di mo gi MLA minister sing da MLA sing da akoi gi portfolio akoi gi kan pi da ba ko jaw pi da ba masi kana go ni selin manipur da leiba politics akoi worker organization gi ko party gi kamuna mo ne feedback to ni aduga hai basi government si lebang siba sarga government si sabna da NPP se to khagadi government da tureni si wakhani bargaining makhalam ni ko haidok dargasu makoi gi NPP gi kano sing sida MLA sing da minister PU ade post PU hai bane sabna hardi adu P da base sum government se mas pini hai sum pirta wisala ko sum irang su laksalak pa ade ki irang su laksan basi ngom to irang laksan bangam da bagi namada moine withdraw se to bane nei lowe be ai ko khulu ni ramdi people chau ba isu minister wa ndana sarkar thugai bagi ade sabjan bagi mi adu akoi khang bu posing do madu se direct hamurga de natti har kane ko adu ai gi motadi ai na party ki president morka na ai gi MLA takshin amo minister ha ngom dagadi ai kyam koina labina ngom duino kyam koina labina duino adu da ne lai se adu na khoi gi mana khali mite gi paru da hari illusion mo thomra tek baga haibam lei ko adu zamana ba maramdi mantri pred gi sonba irang silu sendam ju sonba ani tanza azadana masi to oge na doi to lo gi bati se ne lo okay oza thank you so much and noise oza PAOJEL chawk to lak jege oza sigi hujiki muk kanogi ethnic line ki sigi interest hai tare sigi pukhalam ba matang sidam tak gai lak jara kanda ahogi tongan ba hujik manipur da thoi ba irang sida maruina sidai sida focus to rakanda hane former chief minister sina adugi ngasagi support hai gadra madugi ni home centric oi ba adugi potuma la pa dei madugi apprehension do library ge dum naklung we do de pothora panena koina khan tara ga di hai tai tongan ba Meghalaya su leire amuka koi hanjane pira de Mizoram su leire hujik thoi ba conflict sida nakana magi support to bagi fonga to bai mami sidum tara ga lein hai tare ana hujik manipur thoi ba manung ge thoi ba leide ba kan wasai da irang state da tongan ba neighboring state hai tare sigi pochina sigi interest na irang kita kada di reflector pa kamai thambini uza si masi ge je khoi gi matam dui matung su lakane ba ko kana 20th century to labor mid 20th century to labor kan matam du ko manipur manora 70 state of fangi ga ngone ko na ta ana mai magi matam mai le from the khoi kana dum bravo le ne there will be kare khoi yamna interest habitat area of interest karam kana kana ado one area de kaino hakada masana masagi ningjab du adudi khone sun lale have diaron poram le duni na tro adu ngasagi naga gi interest maitai gi interest maitai pangal gi interest na tra whatever atop gi tangko sing interest wa tasu magi interest da khone ujig le ene sen ayam damu khoi gi framework agreement che khoi da nuaite khoi na smai to maitai de gi area da nuaite have kan ja khoi mamang da khoi greater nagaland issue yaw ne tro manipur mai changal na khon toy mi ham toy ngata ne aduna masi matam na thokriba tholo mi am ja khoi na recall tang to ma tho ta ra ne khale ta de okay difference of interest ko ki ga na ga ga hana gi da bra 91 92 da ko
kya mi kya si gi hujite na si na tro wari bom ha ka adu lay issue sing se di kamai to address to gi have the way ne so ki issue di khoi na policy ta seng na khoi democratic lebak amani India se democratic oba secular oba na tra khoi socialist oba socialist yawi ha tra apna ga adu gi pot da lay ba du ma constitution na pi ba dai ni and mi khuding ma ki right chamane adu nangi hopes and aspirations nangi dreams nangi deba kunai du oga ta nangi lebak tu oga ama to why is this common interest is them loina it is very open Mizoram do oga Nagaland do oga whatever Assam do oga Manipur oga khoi Manipur kitam khoi tongan phajam dile ha tai da khoi se oi issue jam thok ta ga su ko khoi gi maite singi leiba kangu sing san loiba roles ni dum yamna phaja phajna matam matam gen lorok pane okan amadi losing yaw na ani ma kyaw na yamna phajaba leadership role mayama lobi ki ha ta from time to time ana leadership crisis leiba ha se Manipur ko chap sana dim lei manam digo je ko le president role ni le democracy essential akoina akoi leader oi biro haina ko tha ki kangu sing ji di crash akon khangre semdi ya bin ngone le je akoi ge complaint to do kana to do no ko so chief secretary se tero na traga governor se tero atra se issue to enkal je mi mahana ga heng irang tore madad lak to be issues in kana ta do ana akoi gi labor was ki federal structure ne na high even itself akoi gi Manipur gi oina it has collapsed was le je adogi kenone merit lai ne adu message da koina pamjai sidi a strong willed akoi powerful mak oida ta gasu thamoi da sengba amade kitang miam chungna luching bege da adugumba leaders miam pa anga sai koi former speaker jo have the need for koi regionalism hajab tare ko koi regional gi le koi issue sing sing sai wazan onin jo have ba koi administrative oiba pot am da hai ta ga di koi na adu ta ga political party do so koi le ba lebak sigi Manipur gi amade Manipur gi interest thok to ya ba NPP so at least it is a regional party but India da boy moi northeast gi koi first ko mo ngani koi ga so wa national party ma but regional party da hoge ba hai ta ne ko admai na koi su akoi su karam dem answer to akoi su sai hai ba tongan ba northeast alliance sing sa pe adu power de kana le ta de power de BJP na phamo hai phamba Congress chungwa adu hi political system de koi yam koi ula masi yeng bu de handa ti koi ta seng ha kan di to laun tun jing vote ta si ka chungwa I phu koi sa phu ma la kan nei kan je na man di mam se loina mo ningphung te phung loi hana ra wat ne phi sema lo ngai la ne na huji pale bi MLA sing su at least moi ju kitang di khu sema matam ni yoro ne manam di mayam gi soning mu khoning ba pen da myam se loina mo phunja thangwa ne hayeng khubi na na kan di pe la kan ne aduna ko gi ka sa an haye ba regionalism hai ta hai kan regional party ma Manipur gi so ba ko party ma safung mo ke da bu ya no adu ta gi will fight NPP or whatever on equal terms natra no pa thong to kan to ha se ba da ga ana akoi na center gi akoi yaka adum yenga chat play ta gi khojik su akoi ju PR gi khudol si akoi sibu center gi gift amo de oil metrao yami kai ni ngai na 21st century de akoi gi president rule chalai bai sibu mayam khambe na thaina 70 60 IT to gi mayam du gi hoi ama matam du gi political situation or be adu som di anti defection law kan pass to matong si chong au ya de ni adu NPP is part amun jim 2017 da BJP na hamba lengak sema kan the Congress ti at least magic figure phangdo ba 20 ne phang da adri yam le som di NPF ne NPP ne hujik hunari bi NPP itself yaw kan the same riba adum government na traw coalition government na traw koi mamang 2017 gi koi tong NPN sing na Natra, adu matam di kamay tabo. They were given all these things. Aduna, sigum mo kara di yeng de yawa nga sa habi gi usukar yan nga ta gi politics ki story post de kara sudum lai na ko na khang do udam yam su le ngani. Aduna matslinging kha jam to pasue. But larger interest de ko no jai de khunata ga su kitan phajaba ma de concrete oi ba ko ni ko myam gi ho ya ba Manipur gi ho ya ba knowledge ki ho ya ba. Adu gum pot am ko thamo se ba ko gi wa ni. Thank you so much.
हाइतारे हुजी हुजी ओइरे बिफम जे येंगो तादे कोगी रीजनलिज्म गी कोगी आइडिया हाइतारे अबसिदा बेस तौबा अदुगुम्बा म यामना अदुम थोखनिंगबगी पोटोसु ओजान तंगाइ फदबसु पल्ले अदुगा मु ngasai ko jana pan bi center gi yaka yenga laibase kogi laiba politician sing leadership si kogi lenga mapu oiba sing si yamne assertive oida ba miyam na tawhaning basi tawda bagi papen da bagi huji pawbo su mayam ma koina witness oiraga laidisini swai gi matang khitai khatang la kan alba bigi na janu ni da oja huji maroina ngasai gi kogi kano tawriba sing si tunga lana sum haiba dagi ethnocentric obe pot amasum pusilak ko mamang da su kogi a UN daga kogi Mizoram gi neighboring state ki kogi chief minister daga pu mayam ma thamu bagi tunga na false propaganda haida ma gi kano statement mayam thamu bagi dugi pot su India gi nation ji as a whole sigi da yamna sok pa haitare ko unity amasung security da sok ofam sing thamba gi lai du ki MLA marak tagi hujik separate administration tan bese phone sokali ba marak tagi su irang thoki ba mayam da akoi khudam ne jiri bam gi da ka su laman company kana thamki ba form mayam lai aduga recently akoi gi Chochanpur da Supreme Court ki just lag matam da akoi gi ethnic kano da yenga kana mete gi changba yaro ina sumain taro ka khaido ga lai khiwa to koi gi sigumbai pot mayam sule duna tongan ba sigumbai event series of event mayam se irang thoingi manung ki da center gi moi gi site gi khurak hang ba action lokhat ba to boya ba to da ba gi pot mayam amadi sum su lai ki hai ta matang se la kana ja ngasagi akoi gi swai digi su dum agi ka yenga lai ban mai to ba central government ki response manipur ki crisis da effective oida busi siguma karak hoba budi mayam am lai de basi karina ni na kamai thambi ni ja Yeah, I'm so black when some kind of a certain wine about a anecdote of peace. Haragati politics are permanent enemies, permanent friends. Other than a sing under Bomiamsi, Hayang election with them lack with them alliance partner or give to them. That's number one. Number two, that when a Canada say, how they say law and order say, Kara Inglay, Pagaliums of Pagati have a certificate today in a people of the day. The only issue is that free movement yahan bangam da base masi koi president rule laiting ai su ai koi labangam khidi aduga hojing jik su free movement se koi phang maram badana bharat samvidhan na piriba article number 19 clause 1 subsection D is manipur da effectively chanati haibasidi ai khamda yaring ai leidu mandi maram badana free movement laita bale pa amada leiba haibasi adugi mate achoba constitutional rights me am violate tobagi fundamental violation of the fundamental rights aduga free movement later ba haibasi right to life is yam nakna ba koi ba and the free movement later na idi kam thong da tham ba haibasi ai right to life so na koi na sinai haibatu 21 se adana 21 and 19 has to read in conjunction hai tare ko masi wahang simadi media na so mari le na authority to the so BBI what has been the difference between pre and post PR in terms of free movement March 8 tap pi ba promise do mang phau na ngam khiti adai de nahara panbiri ba Supreme Court judge amasu ethnic line de yengbiraga changhan khiti punama si law and orders da yam CHAOBA khoisingna ba mani thamjige ada cancel apada atopa speaker su round mu chapiu aina khanjabada aikoina ngasi nainari ba si not only it's a debate between two chief ministers one former and one incumbent adubu Manipur amasu notice da achauba sagi nahana panbiriba UN dangang banati ngasai US ta ko Maryland gi Mizoram state US ta sungai moza ko gi mamang da ko gi somnak lo ki site gi UN da pukala false propaganda ta ki bai matang ku ki na di pukala duga ina Mizoram CM gi Maryland da habi ko aduga akoina haini di sigi geopolitics ki issues lai ramina sigi geopolitics da ethnic demand to council chance am gi loaning ba man bam di ui adu ethnic geopolitics di mai dimension ji achar hong banina madu counterproductive or hon da makhoi da su chapsana soka da su yam lai aduna larger big countries na we scramble da ethnic group mayam jina se align tawna hona ba madi ui hai tare ko investment lo bani khangde paisa lo bani khangde amani khangde resource lo bani khangde nahan haiba mapan chat khodna koi networking yam ui hai tare but on the whole ultimately sigi mayam sina is the community mayam sigi equilibrium am established obuda makhoi punamak sina no we wakhal khalak tabi yaro hai na thamsigi okay Oza, thank you so much Oza gi yam phajaba closing remark thambi aroi bagi se Oza Bijoy da
oza ga akoi gi kano ga samari leina na hai tare lengak longi se la kan huji PR se impose tor matung seida development nam certain development la ga no me ka pa khot pe khra le pa khot pa leira ga su magi policy daga chathara pa thabak thong sing da akoi gi fail oi ba pot myam am leire masita kemta su akoi na break khuda mon ha kan adum kano gi MSc gi bas tha ki bado example ne laura kan da kan lokhat kani khot kani ka hai gi dum thudong ta de mo adum lei hai tare sima tunga tunga no sima pot myam am su leire koi suspended animation da leiri ne na koi gi ruling gi hane gi leramba huji kano legislator sing hai tare masi gi pot sing si PR thamkra matung de gi di myam uraga su akoi adum thoidok pamoi ki side ge hai ba tare kano thamdana in words or in action adum akoi gi passion ne lebe mong se dum ui PR thamkra ga su laiba development sida akoi nong kulai lokhat pagi oiro gari chat pakot pagi national highway thing bagi myam am leire moi ki side ge su adum present rule sida sida koi government administration chalai diba sida yadaba pot leiraga su koi ne yaning da pot leiraga su sai matang da su boy sidum rest of hom thok ta bra hai baduni kamai tham bining uza masidi hane khadaram dom le tong am to piyur ka da si matang sidi masidi ge government sidi koi gi head and grow aduni ko hane gi duga ke su thadona hom lekte hom le ji MLA minister yogdana koi governor ga secretary ga to salabi wadani there's no major changes the changes amalai karino hamdanda mogi commitment am fail way free movement to ni hari ko national highway se adu mai thire le ngamsungam ti popular government isu ngamde adegi piala ka ngamne su ngamde maning halega se le number 2 supreme court ki judge bu meiti ni lobu yabra meiti se handa basi basi very weakened of government some solid was over there maintain a life to maintain a life tema yes maji supreme court ki judge ki mamui la paneva masine sangan mangam da bhai se masine ne sonda pr litre in su khan bada adegi thousands ni thajal le national highway da adu fuba se be tore gari du la thupu ngamde gari mai thado pe yore thogai be yore natra pingang khar sai ne kan de kushal bagan magalina tiga se tiga se pagam kapina ai di pare adik mana rocket to sangre sadam to sele then abu moi reinforcement tharga sadam du hangul hai ngam deba moi wari sa sen hai saraka da all community except my days ni yani hai free movement bu mete yok da ba community ate kham tu bra free koi movement se bo ale mai wan thok mai to lu thong sing se ma si thoidong na ai di ahong bu le ten lawi aduna hojik su matam leiri government gi PR gi mahok phang ge haiba target di sing and the tamda sab ma view du ye ga da na ha tamda ro di moi angan phang na koi gi meti police mangai adigi central forces mai action du tong ne haiba ada to du di maming do kan tear gas kar ka pa mi anga ma siba mi kar phu du di yaru haiba ni da adu kari no haiba do kari gi da mukta koi gi president thamino haiba se masi praja da khalang gedam ne ba haiba di koi gi obstruction bi ro praja sing do community sing do adu khangan ba do adu koi a deep yo na khangan de agar masi gi sidi koi samna haiba da mayak yaw da ba adu gumba koi gi president rule ne logi okay za thank you so much yamngai je za bagi sei oza paujel chawbada oza koi tentak na ozan chu thambiri present rule si akoi tongan tongan ba miyam degi su hai tari pena da thong sina dum ura kan da present rule si di dum hamu masidi akoi gi fail oi ra ba gumani kan hai ba so dum yauri adu hosiki law gi kan wa supreme court ki oza BIJOY na su hosik phan bi ki ba maitei gi kan wona uba yaro ena hai ba do india gi law si akoi gi kan da Churachandpur district tadi masida yaudra bra masida chatna bra dugumba law gi fraternity kaina punna manara kana thing ki badu even akoi gi separate administration taliba kangbu gi tonga tongan ba akoi gi apex body bora so mayam dai busi gumba thing bache thamak ta hai tare aduna masi gi posima lai ki ba this is also a big question sumain lai re aduna present rule lak pa dagi akoi huji uri development adu kanda mayam na masi kai dagi lakim na haiba so koina khanga dobni utka dobni uzan se am phasan thambi de du masi fail oi rek bagum bani kaina mayam haiba su yawi se sai matang ki da dum si development si matang dan tentak no zaro du thambi ram sawanu khudai wo thai ko akoi meeting assembly di hai ko recently nara han the IPS officer retired hoye ba
Manipur Police Housing Corporation की मम्मी के पल्लर को यहाँ लोग चीने अदुगी मास एम्प्टी वे मात अदुम मणिपुर ले रहे थोक सुरी ने whole protection चाउन पीरेगा मम्मा तो कानून खुद धाती है अदु कोई इज्जत से जन्म भी आता है कोई कोई तो उन्होंने दबरा लाख तो नूर से कोई मिट्टी में आमला कुकी ले भी दे देना whereas हाई बा कुकी से खाम बनी सौ तथा अदु कोई दिल है ले इन मायरन मा थोक सुरी तो गरांग हांडू मिट्टी में सा मायाम तो गना माय फेवरेट पी तथा अदु why not yes so sam put the home the sini in government hanging it moi the sik to se thai na han minister torba khi thoi khang am to kap thok kap chin ba mala anu mai mari ta khari thong sin to ba adi mo do haiba sing do hai mo da di pun pun ko government kan haiba sing do khar to ba the system am khak le to bi mo to ba government gi am pal ba di popular government wagera adi ki president rule wagera system am khak sanhal kan da law the rule se le have do kai khang no thok ta okay oza yang present thambi oza closing remark thambi oza Brother have popular government have there is no popular government mane ana akoi parlish adune have ta de akoi matagi leaders myam chong thok pira kan sida leba ki damakta miyam ki damakta interest and basically human rights haja tare ko akoi ja apspa tham leba de ge army na ngana na no apspa to tongan police station manga ta tham yes akoi ki we nate because we are not stranger to danger akoi gi generation ji de मैम खंबे हमने बता कोई खंबे हमने अकोई की सीबिया फम खुमम दे लोइना सो पातने अकोई रेन साखिने अदु आई मोतदी आइन हाइजर सिदी मणिपुर से हाइबिर कोई होस्ट ना हाइबिर अकोई की सिदे चलाइबा केनो सिदी लो जे क्रम लो नो मसा बदना हाइबिर फंडामेंटल राइट्स की मतुंग नखोद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कैन लेज हाइबिर राइट टू लाइफ ले सिदा अदु तागदी चुचामपुर दा कांबोपितिन तोंगान बे केनो मा तोब्रा कोर्ट अम लेगरा तोंगान पुलिस अम लेगरा कोई पुलिस से लो लेकर को कुकी पुलिस अदे कुकी किल्स अदे कुकी पॉलिटिशियंस कुकी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस सेपरेशन हम डिले पार्टीशन हम डिले एक्सेप्ट फॉर कोई न सही हम हाइबा वरना हाइबा नु पाद वाइना द बट यस अदो हाइ वा एग्जांपल हम दिदम ओइदो ने अदो कोई लानी इशू दि मणिपुर चलाएबा आइन से कमाइन तोगे चुचामपुर दे तो कंप्लेन हम मणिपुर इंफाल दे योगा दोइबा इंफाल दे कंप्लेन हम चुचामपुर दे मी मुझे फाव दोइबा वहांबो आ तागदी हुराम सोसिने तागदी काना फावला तोरिगे फॉर एग्जांपल कोई ओजा पॉपुलर होबा साइसकपा ओजा तताय मत केस हम तोरे खलसे नाद्रा फ्रॉम द अदर साइड अदर कमाइन तोनी लोग मतुंग नदी रजिस्टर तोदबदी आदुने बट विल द लॉ एनफोर्सिंग डिपार्टमेंट हैव द पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्ट तोगद तोइरा सिगी वाइसिंग जे हायो तागदी याम थी याम लेगरेबा हुजिक ले फिल्म्स द असेंबली इटसेल्फ मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली इज याय जे कोई कुकी याय नत्रो अट्रा अतगरी सिगी इशू से कमाइन तोदना कोइना एड्रेस तोगदगे अन एथनिक की इश्यूज में हमसे मैम दी लेरे हुजिक दे फिल्म से मणिपुर की केनो सिदी अखोई की अतोप याम खंगनाय मी दा हंगता को व्हाट इज द सॉल्यूशन हैव अ कंसीडर दे बट वन थिंग इज लाइक वायलेंस नत अतोप सॉल्यूशन ने लाइक द हैव बदी तना बदी है अतोप मखन की सॉल्यूशन में हम लेंगे बट खुबी शोई खुबी की केनो सॉल्यूशन से लेने मी कुछ मतलब पी देबा नागादो वगैरह मैतेदो वगैरह तांकुलदो वगैरह व्हाटएवर कुकीदो वगैरह पंगलदो वगैरह पी दिस हैन 2027 अंगान जरे राइट हम दे पीबा नंगी नसागी इलेक्टेड होबा नंगी रिप्रेजेंटेटिव तो नंगी डेमोक्रेटिक राइट तो फ्रेंचाइज तो एक्सरसाइज तो और हुजे कोइन तो रे एक्सरसाइज तो कान से दी कोई की एमएलए जो थी हंद्रे चीफ मिनिस्टर सो लेरमद्रे गन तारपदा लेइत्रे कोइ हाइजे हुजे क्यों ने कोइ हाइंग लापे लातबे हुजिक चीफ मिनिस्टर और मैं अमन चीफ मिनिस्टर ने हलखिद्रा सिजो वाचो वहांग मने अदे हुजिक ले मिनिस्टर मैम सो मिनिस्टर ओइ लेगिद्रा हाइंग सस्पेंडेड एनिमेशन दगी तोलो तो काना वो डिजॉल्व तो हाइ पाइन तो या दसो अत्रा अदुना अदुम के तौदो दे मानदे अदबो हुजिक सो हंग बया दे पीआर जे क्याम कुइना थम गदो रिगिनो हाय सिजो हंग या केना को 24 एंग साइज रे अखोइ जे इकाइ निगाइ ने अमदि लेबा केना अखोइ की पीआर मनुंग द आइना खंगो काना वमदि ले काना वसे केनो हा का अखोइ की फार्मर की ओ मैं तुम सी अदर कंपेंसेशन बॉडी पी2ए है तागे अखोई फार्मर सिंग खनो में हम ले अखोई फ्रंट के कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी दे यो डायरेक्ट बेनिफिशियरी यो कोई अदर पी स्कीम तो क्या कोई खल का भी तो ग्रे ओय मंत्री ने खल का ने पिक एंड चूज है हम कोई हायरार्की हम यान पोंग हाइनर जे केंद्र केनम फंगना बदि केनम पी दार
natro khoi sana bi jadne but kem pi de bi de soi de phangau bugi potam le thairim pia matan hainam le lai kano exam thawa to khoi gi thabak amagi exam thawa je pia manung ga thaw na phawam le ya bin ngun khoi de pasien kini bi de ya mako bang pia ro han bi bani oh makal settlement thamjage but let's see what lies ahead come into Okay, thank you so much yam pazan thambi akoi huzik mamang amang ga so this is not the first time mamang ga so koi itni community mayam na akoi gi khunda minara ga laibendana naga ga kuki ga maitai ga naga ga maitai pangal maitai kuki ge koi gi inter akoi gi kanu haitare itni conflict mayam ama tholi besigi ta sing namu marum sida kanano haibagi wahang su yam na koi pak chang odum yengba ya be post sulai duga anoba conflict sina mu kana kana ga haibu hang ki su hang da bana te duna huji back in 2014 da PA Sangma na Lok Sabha da thamgi ba from si masidai sida akoi gi ethnic line da yenga kanda sumaina khaidokpagi sumbagi amka maru hulhanba amaka oiramba taragadi maduna madudagi sagalappa akoigi mari haiba tare adu oiramba taragadi madu yamna kiningai oiba not only akoigi Manipur gi integrity khakna tan idea Manipur na tana akoi kanoge India as a whole nation si ko ina yamna danger ni na akoigi former chief minister na thamki badumak su akoi dum yamna sai mutang gi samna concern to khom thokpagi pot am kaksu lai ai mo to dia ai mo se za thambi mem se kan dum ne meri khale ida ga men na notice se unity learning de ba aduna amana amada multiple akoi gi problem je lehal kanda akoi machine se pakata khanar kanda mana themboi kare ju to kanda akoi gi hedare mo akoi sason mai na ba thambo gore meri khale okay marta kana so yoro ma masi kanano idaga megi ejen madi ko so na yorum doi ni amada hajama da di koi notice si mapang kalam ya de have ne mandi koi we are very much close to Burma and China si ga so ba shumulei ko na khana bi externally khana bi musik Burma rom da koi gi Malaysia Chinese Malaysia ta haida China gi private army mawala as company mai gi thok to bi mang doina madu marakta China is by young my reality ko moi sing thabak ki tharpor gasu moi to the moi country du gine ba adu so mayam se le bani na akoi punjang ragadi adumba atopa foreign akoi si mating pangdar tropi yai natraga akoi masan manar kanda India de to kai tar si okay za India de etek to si haibo ya puja habi si okhlun da akoi matsen se nuksin dan mo khon bane okay za koi masem si mot man han da to kai tan na bagi podam ya ngai je za koi matam ni tense le si gi matang de su koi atopa tongan episode amada am hen na koi kupthana khana na bagi tan za da mo lomina se za ngai je ngasi ko ne de koi gi dialogue ki program si matang ngasi lo sinjare dialogue se mapung phan bi do da saruk ya bi ki panelist ikai khumna jiri ba ahum koi gi oza bijoi ade oza noni me de oza PAOJEL sabu notice window TV gi mai kai de am ko so na thakat phong dok jari ngasi ko ne de koi gi dialogue ki program si matang ngasi lo sinjare hayeng su sumsoi soi dana pungpham si makta da lamda ba se thoi ba tongan bai su singi matang da khana nei na bagi tan ja do koi gi dialogue ki forum na buduna lakjage miyam sumsoi soi dana meeting tabiyu pumnong pomukana khorum jari